إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin jamaah Jumat memuarir ya masih Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diseding asuselengenna watwe. Alhamdulillah to pada melo ni mutamai ulan ramalang. Masih tujuangi ya khutbah yang terakhir sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Kasyari aya melo yala asiparingerangan sebagai bekal untuk kemudian kita menjalani bulan Ramadan. Yang pertama makadifung Allah subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Makadifung Allah ta'ala purade upancajiwi bansa jinge makkotopa rupa tawe sangadinna akatta masompa loryaleku nasufong Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian kita ini pancajingan ng Allah subhanahu wa ta'ala ajak ng katalupaywi. Maka da angka kirelepo na yawelino kita hidup di dunia ini di tugaga akatana sangadinna masumpa made celori fong Allah subhanahu wa ta'ala. Kanito melok muloy ulan ramala ulang natampu mega pakasiwian ajak lalo nang kaki pasya-syawi. Masukilah bulan Ramadan ini betul-betul dengan niat yang ikhlas iman. Makoto panarito akat tamelo runtu apalang ihtisaban umuare nadampeng ang isinin na dosata fong Allah subhanahu wa ta'ala. Makoto panarito nareko iro akat ta pancajinget ta yan narito masumpa made celor fong Allah ta'ala na iya disengi masumpa yan narito mapasewa made celor fong Allah subhanahu wa ta'ala. Riola tan riyataman na ulan ramalang iyaro sinin na apa duangenge iyang kamo paterutama iyaro rilangatita sebelum kemudian diparisa iyaro dompeta lisuk iyako di bolata di tedewana kasarota di munrin na tangeta biasa na rakyata atau di tempat-tempat di kamar-kamar yang kamo pamad di bola. Maka kemudian bersihkanlah nasabak namo pikko gaya rajana egana batuana iyewe pakkasiwang rilalenna ulan ramalang nekia tajama iyero neki ang kamopi iyero apa duangang ngediga gamakiguna bahkan dina terima ifong Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua makada iyero akatana asom pangetta pakasiwiyat talori fong Allah subhanahu wa ta'ala ya naritu at-taqwa metau lori fong Allah subhanahu wa ta'ala. Kadi fong Allah subhanahu wa ta'ala ya ayuhan nasu ubudu esinin na rupa tawi pada as-sompa ko rabbakumul ladhi khalaqakum lori puamu iya pancajeku walladhina min qablikum makkuto panaritu pancajeng itu riolomo la'allakum tattakun aga akatana sarekwam mengipada mitauko lori fong Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang ketiga makada ia tommitu naulle mitau rupa tawe narekko engkapat disengenna
Maka dia Allah subhanahu wa ta'ala innama yakhshallaha min ibadihi. Ya tommi tu na isam metau elor Allah subhanahu wa ta'ala. Ya narito to pun na yepat diseng. Narik ko de ga kapat disengeta de taulle metau lor Allah subhanahu wa ta'ala. Pada matu tulau na narik ko engka nasa tawe makada onro makarama. Narik ko de gaga de disengi di makada iro onrong ni makarama nasa tawe. Diola loli sude gaga makada tomitau de. Nasabak mage de gaga pat disenget tak ritujun na iro onrong ni nasengi makarama tawe. Engka papat disenga napa pole iro tawe. Narik ko iya miro tau na lori onrong nasengi makarama tawe. Na dia gagapat disengen na lori pong Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ay matu di na pajam metori iro onrong ngayari ka sewa-seway. Nasa magay, ilmunya hanya tentang takut kepada makhluk. Dia gaga iro pat disengen na tau na ritujun na pong Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian di ayat selanjutnya. Tisengi makada iya tu engka na urengi pong Allah ta'ala umur. Adisi-disi ng asagenang ritujun na watwe ni ketaiseng. Nareko de tapaki guna madi singi majapu engka ki turugi. Tongang makada di atamaki ulan ramalang. Akan tetapi kita tidak menggunakannya dengan baik, maka kita masuk dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala wal asr. Demi waktu demi masa. Innal insana lafi khusrin. Majapu iya turupa tuwe tongetongeng engka rilalan na arugingi. Sangadin na nareko napakke guna madi cengi iro tunna. Yana tumatur surimunrin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian kita akan mempertanggungjawabkan ini. Ajak tapajam mengerangi makada iya we atutongengi tidak berakhir di dunia saja. Kadiaseng atutongang akhirat. Maka dayang Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu. Sinin na tumatapay. Ittaqullah. Pada itu kalau rupang Allah subhanahu wa ta'ala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqat. Mesti ia rosinin na rupa tawe na pasadiyawi. Aga melo na dupay matu resturimunrin na pang Allah subhanahu wa ta'ala. Na pasadiyawi aga matu melo na dupay ri akhirah. Kaum muslimin. Jamaah Jumat memuari remasifong Allah subhanahu wa ta'ala. Niya tunarikoy pigoi pasturon na pong Allah ta'ala magkuto panarito dinirui papisangkana engka pa dia sengi asab barakeng. Yan ay asab barakeng yang kemudian nanti iruntui apalan na resurimunrin na pong Allah subhanahu wa ta'ala. Kadi pong Allah ta'ala wajazahum bima sabaru. Pada nawala ni Allah Ta'ala Allah membalas mereka agay walakangi jannah yan naritu suruga napasabari nasaba asab barakenna jannatan wa harira. Lalu kemudian diberikan balasan yaitu sutra. Makutopa naritu narikong kakimatu mutamay ulan ramalang. Maka ini adalah bentuk ya, papinya menawang Allah Ta'ala yang mesti kita syukuri. Nasaba engka ki naurip wang Allah Ta'ala umur. Nasaba engka ki naurip wang Allah Ta'ala adisi-disi nga majap pawatah kalita. Nasaba engka ki naurip wang Allah Ta'ala asagena ritujun na watuta. Nasaba engka naurip wang Allah Ta'ala sinin na papidali na iya di panadingi. Narik ko dito sukuru kiwi iya tumatu mancaji pacalay. Maka di Allah Ta'ala la in syakartum. Jika kalian mensyukuri la azidannakum mutambiakum. Wala in kafartum nekian narikum wasakarangi. Kamu tidak bersyukur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Inna azabi la syadid. Wajapu pacalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Itu amatlah pedih. Makanya ya dia sengi sukuru ia naritu napakke guna made cengi. Papinya menafang Allah subhanahu wa ta'ala. Napakke guna iyewe umuruna. Adisi-disigan na. Harta yang Allah titipkan kepadanya.
waktunya dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian semua ini butuh keistiqamahan. Perlu ia tu panenungan decenge istiqamah. Maka dari Allah Subhanahu wa taala fastaqim kama umirta. Panenungan koritujunna decenge perintah ye. Istiqamalah kalian pada ia purana perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat-ayat yang kemudian narampi Allah Subhanahu wa taala yang bisa kemudian kita jadikan bekal sebelum kita menghadapi Ramadan, dan ayat-ayat selanjutnya kami akan sebutkan pada khutbah yang kedua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat wa muarir masifun Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya, maka daifun Allah Subhanahu wa taala syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Yaitu ulan Ramalan yang itu ulanna akorangnya, bulan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan padanya Al-Qur'an. Tapa megai baca akoratta, perbanyaklah membaca Al-Qur'an, sebab napuelo irupong Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ipatemekan Al-Quran atau natemeki Al-Quran 1 sampai 2 kali rilalanna ulan Ramadan. Lalu kemudian ayat selanjutnya, yang itu zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya perengarang itu makada na iya tu Al-Quran na tampui apa tira mengandung hidayah, ni kepekogero, supaya kemudian kita mengambil hidayah dari Al-Quran. Jangan cuma sekedar membaca di dalam bulan Ramadan. Jangan target kita hanya memperbanyak bacaan Al-Quran. Dia tu maka damajai nekia engka kami nama kasih. Ada yang lebih baik daripada itu. Baca lalu kemudian ipasi tangai si bau betuanna. Baca lalu kemudian kita mencari agar ngari iro akatana yewi ayat-ayat nufang Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita amalkan, bertambah keimanan, tambah pad disengeta mencaji apa tiruangi hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nek kepeko ge iro akorangnya mencaji petunjuk nariko de disengi betuanna, de tanga-tangai betuanna, de aku tanangi aga akatana, nariko de gaga pahang, de gaga amala, nariko de gaga pad disengeng, de gaga yulip pigau, nasabaya tommi tunulip pigau isi turu si bawa perintahan Allah Ta'ala, nariko ipahangi aga nasuro Allah Ta'ala, rilalan na akoram malabina, makkuto pa na ito na pagurungin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat selanjutnya, maka ia tu tahu si mata sidupai si mata na baca wi marepe isi bawa akurangi, ia na tu tahu si mata macawi iyari ganaulay lalak kami na malampui. Maka dia pang Allah Subhanahu wa taala, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwam. Maka dia we akurangi si mata majallo iri lalak kami na malampui, yang mencari jalan yang lurus, yang mencari jalan yang paling cepat, pintas dan pasti benar, dan pasti sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Pape balinna jawabannya cuma satu, yanaritu yanawe akurangi. Dari Al-Quran inilah kemudian sumber-sumber hidayah, sumber-sumber kebaikan, lalu kemudian akan mengantarkan kita kepada jalan yang paling lurus. Ayat selanjutnya, na iya tuto tak gilingi atinna,
Boleh ri akoran melebih na Allah Ta'ala dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majapu mati resuri munrin na Allah Ta'ala ipada pungangi dalam keadaan buta. Kali Allah Ta'ala, wa man a'rada an dzikri. Nigi to tagilingatin na dena melo maringerang. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Yana tutoman rasa-rasa na panadingi wi an rasa-rasa ngena atau to ngelinoy masessa papinadinna. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ipadepungi resuri munrin na Allah Ta'ala hari kiamat dalam keadaan dena kita. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Maka dani matu puang magi nengka tapat depunga ka dalam keadaan dewa kita. Wa qad kuntu basira. Padahal ia roriolo madece matataja pakitaku. Qala kadzalika atatka ayatuna. Maka dia Allah Ta'ala makon itu ingerangi waktu mutori lepo na lino na poleko aya-ayaku na poleko haddesan na suroku na poleko akorang aya-aya akorang neki malufaiwi fakadzalika wa kadzalika al-yawma tunsa makoniro yewe asoy engkau dia lupai. Lalu kemudian yang terakhir memang iro na rekomelo ki papulewi pigo isinin na paperintah ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sinin na papisangkana, mungkin berat, mungkin sulit, sebab akan bertentangan dengan hawa nafsu kita, bertentangan. Akan tetapi bantulah dengan doa. Arelo doangi lori pang Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tohayan na pawe narelo doangi Nabi Musa makada Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, ya Allah mudahkanlah urusanku. Mudah-mudahan ia tahu mata naemo panasad dipigo iperintah ng Allah Ta'ala, Allah ringankan baginya dengan kelapangan dada. Lalu kemudian yang masih berat meninggalkan dosa dan maksiat, Allah mudahkan baginya untuk meninggalkan semua itu. Maka kemudian ajak talupai si mata merillo dua lori huang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian berkumpul dengan orang-orang yang saleh, mewarisi matan kaki runtuh ya patironna fang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.